sosial media ngelapar kat beliau bangan happan randil no nomor balai haji tap yang dibatalak ki jangan Snow glacier jing etan mga snap kalian gamon jadi jing bertasila apa nomor bah bangawan jing election buon jilaong metu bersiteng kali haba kabom tray lang berkakot minang kerbo ni kalau ada cai supaya baka nong rim ke jonga kadai ya iit ka party rilum baro baka kwa baka party rilum kanyo pansansyar dalade yalade kadi kata dawan jumlah fu dengan yang ba hilik no supra mas no day ba lingba itu kiksiang na BJP kiong in pinito no ingi bos sakali bos yung video way po biang homado ya yelay no scan DP naga kongres no phone one no bangi tokat no piong ringkat bargaong toyo kun no pi tiket kongres na soyo namar mga sudho lasyan jing etan balai hadukan mentang adon hak parti UDP kumunong kerjaan om kumunong kita hagis nem kibaladap hagapor badang don i doktor don bangkuai duar belai ringkat bali bahar den kila tau ya isi ke batmai berkata kedai ke RDA bat hadukan mentang kajing trailang ke RDA kadang don ngang klaim kelanjutan Baka jas PDP, baka UDP, kadon kejingnya terhilang. Marhaba kado, Presiden rang pak, jaga jas PDP, baka PDP Barden, nasengi ke parti BBP. Ngalasyu saling lo aku mau beri wabak, ia laka jom kenong rem. Sekarang kumulai hikai mo ini hobi. Padahal juga bawa. Saya dia yang relay nulis ke NPP. Ngalai ayu marwai. Ngai je kerja bener untuk mengamla lagi. Kata kata gue. Kapag manang sadu hadukan mentah kano ka parti kabangan rai. Kat siya mga pay di kijing sudah. Dan kibigi ang pilale abi pilaya no. Andre ngas ngokman bani tu IP galong. Bangla sokmen bangan siya benyo kena magibiri gunung klesu. Kata kadai gawai.